Yaba Munya Wache, Yada Soguso Eshe Badwam on Adom TV, live on DSTV channel 280, Go TV channel 119. Sanso and a multi TV channel, so here live and so on. Yes, to me live on Facebook, yeah, Adom TV Extra. Adom TV Extra. Asem Yi Di Ka and our Shefa on a second say, Kingdom Herbal Center. Openia Mufane Pamfo and Akofa. Wakika no brani haba mabo mode ayedo tatahwede abadwa so a ene etu yade ase o yemai emu or the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules e boase ne be ya stade odo adoni padwem no ebe na ne nyina e de afiri mu de aba e no chwa immune system anu ayemre eti from aboni bia fa ni padwem mu ana yade ahyase e to so wure no unya Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules na to ase de aba New Kingdom Jesse Power Capsules ye bema dia yo mema yosem e wo pem bema swato sini e wo pem mu a wado a New Kingdom Jesse Power Capsules tremendous so the man is here in fionum amna yi white di nyina de free wonum Ghana ba bia 200 bia kwa ansa beka bi ato at fofo ni enche Kingdom Herbal Center or Kanshi Drug Lane 0275 804 064 0275 804-064 and 0302-938-153 0302-938-153 Kingdom or see no challenger midin the akwesi insia and no amene odi enkomo bi about toya ban de to enroden kania ye use especially when we use from 50 kilowatt and above and papa me say fan call my joy online me do share komo na say free baby. Eno am kenna microphone ke kante social media ke kansem na abra na mahama wonum en wan kase ye blemi Ghana for dum so na no me kenna so mesa ka be me say there should be a line ye nyina be catch them say at this point there enough is enough. It can't continue to be business as usual. Me say ye Ghana for ye ka obinti en na se dum so bi won ma ye komo Shadia ECG loses $400 million to illegal connections. 400 million US dollars. And this is 2022. 400 million US dollars. And now no nansa dumso kakra ye bay. Unim ka na wapko $10 million. I think 19 million, yeah. $19 million. But ECG loses $400 million to illegal connections. But some no me and me jina me nyum fan free mo. Unso artificial so nyum fan free. Ebia na menye ebia na wonye but yenim obi a wote empotem wa ye yake anu atum. Enu na me bisa say etiri pa ache wo. ECG for me yakane na ese yentwa ka no. Saboso meso afene so a wan sika no montamfa nkotwa won na emom kania no eka wan sika osi wunjia meso msi binjia ba ebe isu kania no enti boso mene so a wan sika na yisi yipene no emfa nkotwa ka wan sika montre ye because of $19 million ye the sumbe se nansa ebi kwa de toazo be se nanum continuous ni come. Yes, it is a become. But you know, illegal connections. Yeah, illegal connections. Ko fiem, ko shops him, ko offices. And no ko office biano na e connection jiwon mu akante so. Esbe ko bi e connection be se miensa pa enum e ne fa line him. Dia ka ni nyina offline. Saka no wan ne betua. Saka no one in the betua. I'm sure they city newsroom. Shade or city newsroom. Na me trust ye ni edi man abra. Ye ni edi man abra o come for ntiase. Tema region 1555 illegal connection detected in February 2023. This is February alone. February nkwa. Throughout the year 2023, now you have about 6,000 illegal connections. February 1,555. Are they? And a young Cassie dear one brosa. Are they?
Timi ni no kra kakra mfa me ye ho eso man me se ye ka ho na ye kodum so mu ye na wo me ye me gina yi wo a wo hwe me ye nyina ye ka ho na sa dum so bu won ma ye bekom abai bro why is can abai fan ko chiaka no ne said tan bufu ho ye say broni be free no krom abebi na dwuma Ghana na Ghana ni buana na ye illegal connection we are sick because mamenka ye yare na usa bronu betimi akwanu krom akwesa illegal connection no broni anyali sika bebi adwuma Ghana o you so twe ye sigi foka for kania na wo yusu no Ghana ni buana na ye illegal connection no aje kapre ene sempoa edinti aden ye ho sa ye ya brododo we are so wicked ni pa bane sem dosu yitim dodo and it looks as if ye tire man no edin country Ghana no ye akase yakopon ye dream no ye tire man no because ye tire man na ye nyesa ade no. How can we do this? 1,555 illegal connections. Why? Why? Okay, no be to no akeka se bi semuna and I did Mahama time na e ko dum so one fashion Ghana for enu nyina ka ho. Senum kan eni adani be bia amanyosem. Besiwe yen this your position one paibo nyina ne se Ghana ko dum som. No nya bibinka fanchire Ghana fo na this aba power na MPP ko position na MPP for so to obon pa say Ghana kodum som we are sick ya yare dam ya dey trim ya kan yan to sabi wo ho because say yare na ba yeso no say ya ante ye ho amfa mfiri wa ye man ne nko ba bia illegal mining Ghana ni na edi broni anim amana ye illegal connection Ghana ni na edi broni anim amana ye na wiasa abu akufo na Muhammad tiri se o mma Ghana nya ye udi agro so mo se ya adwemu wo ha akufo na Muhammad mo se ya adwemu wo ha mo se sabe ya de papa bie ni yetrim eto bagura hu se ya no mo ma ayeye na ye magusu ewo ntwetwede wa abrabom cheme broni kura obetimi akoso a broni bedi wanim amwa ye illegal connection cheme one UK US, Finland, Australia, New Zealand. And I be called broni bedi wonim say how be be business wa na unu so o connect we one mo o kan na so betimi abafo broni be na be chosa do e tell it na wo yes ade ma broni no wo ye ni paboni ni wo ye mambofo your council man yanka me see no say everything rests at the back of leadership but say from so to na mo so ya leadership be ye dey emfa ya so den na pani bi kana meka so obua o penne miense Ghana fo nyina kogu America ni amfa abrofo nyina sa megu Ghana America be sa ma Ghana yeye mindset abro pesamin kuminya adwembone sai no Ghana ni nkwa na koto abaya de da ho no otim ka se we abaya de no abato baabi onwe ho sani wo body ato atwene e wo sika na wo body ato atwene it won say kwabana ni obi ye 1,555 illegal connections e bia na wonye bi o badum so bai na ka e ka wonti ase no e se mesi obente ye ya wanfi no ya wa report no on say dum so benya no kwafi na dum kane o wo so ye dum kane ni bi adwembone doso yense sem free ho o man ye nyina ye man so man be ye yi a efreme efrewo obi no ojane mato abesi se Ghana broni bia bo no Ghana bia o interest homye for the Christmas even grant score mo from pem dia che kura no interest a chire kan yen ka mount bidin dia kwesinsia ye for the second come Kingdom Herbal Center or the Kingdom Garlic Bitters Kingdom Garlic Capsules New Kingdom Ginseng Power Capsules na free tremendous capsules beso ya sene me yade Asem Yi Di Ka dwumedi ebro man ne kwabra sante ede abja 4 tena se de pese mu atwaso